Nandam chiang na mo lungmali post Thawngchimnak in nan kut kanin tlai than na thawng hi kul lali Nohawng ni kul Zinglei Thawngchimnak kan rak thok lai tu zin kan chimding mi tlang tar siau khat na chu SSC ral shrang ni chin ni phun ni tu atim mi chu kan du lo tia CDF hakha le hakha camping for justice ni an than kadau nak achuanak mun chinroi khupi a rasial na ni bopnak an her PDF zolan ni avoi hlei thumna ralkap training an lim mansi peng SSC thazang zanhi leng umnak sikhan chi sakhan chu KI Israel mi shamtai pufan na ni an ka I an Ukraine chaklai hmunram ifdika khupi chu adi lak in kan hum hak chang himi thong le thong pangdang na an raksilai SSC ral shrang ni chinmi phun ni tu atim mi chu kan du lo tia CDF hakha le hakha camping for justice ni an than chinram kul hakha khopi rungtlang SSC ral shrang ni tu antip mi chinmi phun ni chu kan du lo tia Chinland Defense Force hakha le hakha camping for justice ni thongni kul lali February ni hlei kwa a thong an than chinmi phun ni chu chinmi phun kan luat nak mel chun nak ni asi bantuk in sal a sara kan tim tu ral shrang ni rungtlang a tu an tip mi chu kan du lo chu cha a chin mi phun ado tu a homan ital loading le atal mi chu poipang nan ton sual a chun nan ma pal selai tia Chilean Defense Force hakha le hakha camping for the street ni thongan that mi a an lang tar chi kadau nak achuanak mun chinroi khupi a ralshel na ni bopnak an her chinram kul kamplet peng chinroi khupi a SSC ral shrang le CDF kamplet na karlak a kadau nak achua liopi asiri I ralshel in adormi to chungmi na ni bopnak an her tia thei si chinroi khupi a alon chami December kul ni in khupi chung kadau nak athok I petlai in kadau nak achua ri cha a Kopi chung in tual chung min ha le apong kam tual chung min ha chu thahni leng ral rial chang ha I edin lei a chambau nak tampi an ngei tia rasial mi pakhat ni achim kopi chung a lukho asiri lo kadau nak achua liopi asiri I ralkar nak hi thahni leng kai asichang chuza a edin ok bom chan kan her shing shan ko atu frong hi kan zual ma deu tia achim rasial in adormi kholhai nga chung in tual chung min ha chu tlang dup chung na a thamsak in ani dor na I atu hi CDF kamplet ni kopi chung an la khori lo cha a atu le tu ka dau nak a I SSC ral shrang ni kopi chung a an ma lei event nak ding phek ngai in an sak tia CDF kamplet casing battalion in tuambong wei tu pakhat ni zalin a chimve chinroi kopi la khoding dir hun a kan dir lo kadau nak chu ni fate ti ok in a I kadau nak afa deuh chan pau a SSC ral shrang ni altuk nak vanlong pol le Mi-35 helicopter in bomarak thak kopi chung a tual chung min ha an ti lo I kopi chung har chereng lo arok chang tia achim chinroi kopi SSC ral shrang pol chu chawza in pol pong kam na a anma event nak ding cha a ti in fek ngai in an sak na bantuk in CDF kapla zong ni abo pengve na tia thei si SSC ral shrang ni an phale siang in an thla na nak moto chu CNDF ni an ka chinram kul falam khwa khalaya zanhi somruk rial sakhan SSC ral shrang na ni an phale siang in an thla na nak moto chu February ni hlei kwa Zinglei Swimil lam poriatuk a sakhan in atum liao chingmol sang an phat a CNDF ni an ka na tia thei si atu bantuk in kan ka na nak arwang chu pachung a an dan athat lo cha a le CDM lut na se ti kan du cha a asi mi piral kapsin a shem nam he a fot mi SSC ral shrang pau lunglom pinak laksong kan in pek na lai I ahim nak mun a kan in chia na lai dia CNO chimrel nak no ngai tu salai jungai ni achim CNDF ka nak in motomong pakhat athi I Siam ator mi zong an February ni hlei kwa zan lei sang a falam khuchung a SSC vanlong atum I sakhan in lai lunglung kwa lei a siam ngan aka cho ma tia thei si
PDF zolan ni aboi hlei thumna ral kap training an lim thongni kulali February ni hleriat a PDF zolan ni aboi hlei thumna ral kap training an lim sang tia thei si PDF zolan chu tidim peng shambun khwapal do thlang tu bu an si I thongni kulla thum November leo a SSC ral boi pakhatal in ral sang hlei ni an tle na I SSC sakhan la ka daw nak na zong a atal mi bu an si tia zamin da post ni athan Mansi peng SSC thazang zahni leng umnak sikhan chi sakhan chu KIA shoi mi shamthai phufan na ni anka I anlak Tachin ramkul mansi peng SSC ral shang sikhan chi sakhan chu KIA shoi mi shamthai phufan dang na ni ni chung anka nu a Chamting te in anlak kho tia KIA thonglak na shampi ni khatit media a achim February ni hlaisari jingsui mi lam pangatluk a Tachin ramkul bamo pengkom mansi peng SSC ral shang sikhan chi sakhan chu KIA PDF AA phufan ni ka shram anthok I February ni hlai kwa jingsui mi lam hlai khatluk a Chamting te in anlak kho tia thei si Tachin ramkul mansi peng SSC ral shang sikhan chi sakhan la ka daw nak a ral shang chung le shem ngan ka nak in to chung mi paruk nun nak aliam midang som thum leng ni hliaman tuar tia an lang ter Palay peng labagang khopong ka daw nak a SSC ral shang pasha an thi Sagay ramthan palay peng labagang khopong achuak mi ka daw nak a SSC ral shang pasha an thi tia mizapi ral kap chung in tomwang wai tu pakhat ni khatit media a achim February ni hlei ria jingsui milam pashat luk a palay peng labagang khopong SSC ral shang le mizapi ral kap karla ka daw nak achuak mi a ral shang pasha an thi mizapi ral kap chung in pakhat nun nak aliam tia thei si swimilam pakhat chung tu kan ka na cha a ral shang pasha leng an thi SSC ni Mi35 helicopter in boman thak cha a mizapi ral kap pakhat ni amle mi phun cha a nun nak apek tia mizapi ral kap chung in twangwong mai tu pakhat ni achim Thawai peng tinggan dong khopong a ka daw nak voi thum achuak I SSC pali an thi Taring tari ramthan thawai peng tinggan dong khopong a ka daw nak voi li achuak I SSC ral shang pali an thi tia ba thu army BHA chung in twangwong wai tu pakhat ni khatit media a achim February ni hlaisari a thawai khopi in thawai thiki moto lampi pong tinggan dong khwa a ralam sial in alut mi SSC ral shang moto hlaisari chu ba thu army BHA le tangti pufan dang ni voi thum tiang an ka na cha a ral shang pali an thi liam tor tampi an tia thei si ka daw nak a atal mi shamlai pupat na chu BHA thawai DCC le thawai defense team DTD tangti pufan dang na an si tia kan thai Jekhang khwa le tanara khwa SSC ni ninhi chung boman thlak no na I tol chung mi paruk nun nak aliam kachin ramkul mansi peng Jekhang khwa le tanara khwa chu SSC ral shrang ni altuk nak vanlong in ninhi chung pezul in boman thlak no na cha a tol chung mi paruk nun nak aliam siangsang run le umnak in zaimazat arok pia KIA thonglak nak ni khatit media a achim February ni hlaisari a Jekhang khwa SSC ral shang sakhan chu KIA AA le KPDF tangti pufan ni luhno in anka na cha a ral shang ni Jekan le tanada khwa chu haltuk nak vanlong mang in boman thak no na I tol chungmi paruk nun nak aliam tia thei si February ni hlai ria jingsui milam pasari la cheu in zanlai sui milam pangale minute pakul tiang SSC ral shang le KIA AA le KPDF phufat na karlak a kadaw nak fakpi achuak ral shang ni raltuk nak vanlong in bomvoi kulle voi ruk tiang athak tia anlang ter Kambalu a ralam sial mi SSC ral shrang ni antlai mi na tol chung mi panhi chu antha na sagai ram than kambalu peng timo khwa mi puye shwe kumsom sari le pamang cho kumsom thumle kuma na chu SSC ral shrang ni zau chiangai in antha na tia thei si thonghi kulali February ni thainga a timo khwa chu SSC ral shrang ni anlu no I polhol nak antwaliau a antlai mi na tol chung mi panhi chu antha na I
an takpum an chik an tan hna tia tol chungmi pakhat ni BBJ a achim pamang cho chu aput ke pol an tan pin a ril zong an chua puye shwe chu angan dam lo ruang a azam kholo kumupa changmi asi I harsatnak an pe sholai lo ti in an ru cha a kuchung a atang I lamte so nak ma he arak thi pamang cho chu azam leo a ral sang pol a ton swal I asimen lai tia achim chap SSC ral sang ni an tha mi na tol chungmi pahni ruak chu SSC ral sang an chua nu February ni hlai ruk a tol chungmi na ni an hu na tia thei si chural sang pol ni chun alwan chia February ni sha leo a ingo to khwami pahni zong an rak tha chang na tia thei chi asi Shwepita a Rakhine Ram mi panga SSC ni an tlai hna Yangon ram than Shwepita peng tha chhaupin sang a ummi Rakhine nu panga hna chu February ni tlai ruk zatim suimelam hei ni tuk a SSC ral sang ni an tlai hna tia tlai atong mi chungkhar hna ni Western News a an chim atu bantuk in tlai atong mi hna hi Shwepita thilthitnak mun pi a ren atun mi an si I SSC ral sang ni milorel nak chajin cheklat nak to ding in anum nak song chung an lu no na I an tlai na tia thei si tlai atong mi minung panga chung in pali chu an tung san pe nga le lama pathum long an thin cha a an tlai na I an kalpi na khoi ka lei an kalpi na ti chu thei kho asiri lo adang pakhat tu chu peli le lama pasiri long asi cha a khai sa ting hi an hal nu a sauda gong tlang long lam chung a an chia ta tia an ma he a nei nyam mi ha sin in thei si SSC ral sang na kuchung loading in Yangon kopi a ummi rakhai mi phun na an ram kyu thanding in Yangon ram thel rakhai mi phun ifun tom na bu pakhat ni rawrin an pek na Mandalay passport zung a minung an tam tuk cha a nu panhni an thi February ni hlei kwa Zinglei Thawngchimnak panhni le kulanga tuk a Mandalay ramthan angmi ta sampeng Ministry of Home Affairs passport to nak zung a passport a to mi minung thongni leng an si I minung ani te tuk cha a nu panhni an thi tia thei si Mandalay ngyang koi sang a ummi dokhimyo e kumsom le kumhni le mak highway kumsom thum le kumkwa na chu passport ani to I minung an tam tuk cha a an tho a ip na I an thi ma the thewun zong mi ni an nam chi tuk cha a ake akiak tia thei si Mandalay passport to nak zong a ni tin minung zan hi tluk sok nak nol an pek na I zantim suimia lam lei ni chun passport zung mai a minung a thong in an khachang booking system a lo cha a atlang in dirasi I amai big masa big pau palik ni an du zat an out na I adang chu tin di asi atu bantuk in harsanga in hun ma ichu asi cha a chewkhat poisa pol chu amai big a hun ma ichu in chu hun ma chu tingsari tingriat in an zuar tia Mandalay khwami pakhat ni achim SSC ral sang ni February ni sha a kumting mi zapi ral kapu ding ti mi pungthar an chhuadi nu a Mandalay mi pi tam deuh chu ramleng chua ani tim di hna cha a atu bantuk in namchan in passport ani sarna hi asi tia Western News ni achim Moya peng yang ping khwa SSC ni shaman in akacha a tol chungmi pasari hliam antuar Sagairam then Moya peng yang ping khwa chu SSC ral sang ni shaman in ankacha a tol chungmi pasari ni hliam antuar cholak a pahni hi hliam factor mi an si tia tol chungmi hna ni an chim February ni leisari a Moya khopi chausipong in SSC ral sang ni nyangpin khuchung a shaman pali anka tia thei si tol chungmi pi pasari ni hliam antuar panga hi si ai in zaukhan chu ma an si chunhalak a minung pahni chu an hliam afak ngai tia nyangpin khwa tol chungmi pakhat ni achim aliam chia February ni hlei ni leo zong a Moya peng thanang to khwa chu SSC ral sang ni shaman in akacha a tol chungmi pali anun nak arak liam I midang pariat ni hliam an raktuar atu bantuk in Moya peng chu SSC ral sang ni ralam sel in an lun hu na cha a tol chungmi pi tampi chu hunhim na kol in an zam na tia thei si Kama peng khwa boi pa le pyu so thi pakhat an ka tha hna
SSC moto pakhat anka ralshang panhni anthi Magweram Chen Kama Peng A Khwaboi Pale Piusochi Pakhat Anka Thana Tia Taya Pengkom Battalion 4 Eagle Fortune in Tomway to Pakhatni Khatit Media A Achim February ni Nga Jan Swimi Lam Pasari Le Somatuk A Kama Peng Chau Me Khwa A Umhun Khormi Visa Piral Kap Chol Changning Ese Siral Shangsin A Thongpang Pe tu Piusochi Shwe tu Myomi Angchu Eagle Force ni Anka Tha Tia Thei Si Yo so thi hroi tu myomi angsin in maithal kon bom pariat puche bom pakhat mobile phone pakhat tangka thongsom lile thongriat anlak chi tia kan thai chuban tu thiam in jan swimilam pakwat luk a kama peng me khwa a khwaboi ren tu mi pa angzo chu athite in ssc cha a la thom sarpiak tu sipin a to chungmi pi ashem ton ha cha a Miza piral kapni anta tha tia anlang ter kama khopi in taya khopi lei a arak chok mi SSC ral shang moto pakhat zong lamtan in anka na cha a ral shang panhni anthi tia taya pengpom battalion 4 Eagle Force in Tomway tu pakhatni achim Yima pimpeng a ral shangkut in tual chungmi pakhat nunnak aliam minung panhni ni hliam antuar sagairam chen yima pimpeng nabuto khwa chu SSC ral shang le ankutang piuso thipol ni thongni ko lalli February ni hlairia jingsui milam pakwa thuk a anlu no I kadau nak antua mi ruang a khwami pakhat nunnak aliam I adang minung panhni zong kwan ni akhin ha cha a hliamma antuar tia thei si SSC ral shang le ankutang piuso thipol ni nabuto khwami kuzung thiam minung pakhat chu arwang umlo in maithal in anka cha a anunnak aliam I apong kama ummi na tol sungmi panhni zong kwan ni akhin ha cha a hliamma antuar ve tia tol sungmi na ni Burma BJ a anchim chupin a SSC ral shang le ankutang piuso thipol ni nabuto khwa chador pakhat a berpol le gita pakhat chu sham in anikal pi tia thei si County a SSC ral shang ren tuan piak tu pakhat anka tha paguram than County peng a Miza piral kap chol chang ning ya thlai in SSC ral shang cha a ren tuan tu pakhat chu Miza piral kap ni anka tha tia Pipengkom PPDF battalion in Pramwangway tu pakhat ni khatit media a achim February ni hlairia zalai swimi lam pali le hleinga tluk a paguram than Pipengkom County peng Nyangni pingkhwa a umhun khwar in SSC ral shangcha a rentuan tu soteng chu PPDF ni anka tha tia thei si soteng ni hin miza piral kap chol changning chu SSC ral shangsin a achim than ton tia thei si Palepeng a dauthennak mutual pol mutarnak antua thongni kolali February ni hlairiat a sagairam than palepeng khwana a the way mutual dal in adang dauthennak mutual pol chu palemi pi dauthennak hroitu committee ni pp sin mutarnak antua pa in ramkhel kong bechimnak zong an ngei tia khatit media sin in thei si Aizol khopi a Myanmar rami pakhasin in rithai si tamngai antlai Mizoram ramkul Aizol khopi bongkon sang a Mizoram Drug Inspection Department le bongkon sang YMA minau na font ni Myanmar rami pa pakhasin in Crystal rithai si pakhat kilo renglo le adang rithai si tlang tingkhat le thongsom ruk le thongruk Heiruk kilogram arit mi chu thongni ko lali February ni hlaisari Zan swimi lam pashat luk a antlai dia thei si tlaikhi atong mi pu sang tingkhar kumsom thumle kumkwa chu kale mi khopi pinlong sang mi asi I atu hi aizol khopi bongkon brigade sang a khwasa mi asi tia Mizoram thongjamnak na sin in thei si antlai mi rithai si pol chu Myanmaram in anrak phor mi asi I adang ram kul chungna a zording in timlapnak an ngei tia thei chi asi Ukraine chaklai hmarram ifrika khopi chu adi lak in kan hum hak chang Russia ni an hum hak mi ifrika khopi hi donate chaklai hmarram in kilometer hlainga tluk alhat nak mun a ummi asi tia Russia Defense Ministry ni achim Russia ral kap ka dau nak in donate chaklai hmarram hun madang pol chu
pezul in an humak chi lai tia achim chap ifdika khopi langna kong he petlai in President Putin ni Russia ral kap na chung a alunglop nak zong alang tar ifdika khopi hi Russia ral kap ni lakding a October tha in an ka changmi asi i Martha chung ramkhoi tu President Tim nak chan aphak han shim a humak pho ani timmi khopi pakhat asi to jing kan thawngchimnak chu ma vial in kan dong tar ri lai lungmali post tha jang akan pe tu nandi lak chung a kan ni lom tuk lungmali post Facebook like follow le YouTube channel a subscribe ra kan to pek cheu ding in kan in som na